Sambil tatap menatap. Dua, tangan yang satunya langsung rangkulan, yang satunya jangan yang kiri. Nah, sambil rangkulan dia pegang metong maka pokoro betul sanes. Tiga, maka biasa dilebetkeun. Alhamdulillah, rabbil alamin. Hawatas tadi di pasien sama wae, maka ini lajengkeun pasihan cai eueun. Heula, tadi masuk kuring bersuki itu ari teh. Cicing kala teh sepisin keun. Teh tita, maka tasihan ka ajapi pasihan ka teh tita. Sok kumaha carana ulah dibikin kabahe. Ji, dua, tilu. Tuh, bahe berarti cacat kompak. Tinggal gelasnya. Nah, gitu. Angkat gelasnya. Coba. Angkat gelasnya. Nah, gitu. Yang sosit, yang romantis. Seeftin aja, sok. Yang minum deui. Kurang cairan sudah ada nih karunya. Alhamdulillah. Kakak luhur diangkat. Suka nunggu saja. Tahan. Sambil senyum aja di tong tegar. Aina masih jepengan ping-ping hayam. Oke, dalam hitungan ketiga langsung ditarik ayamnya ya. Sekuat tenaga. Soalnya rada lihat. Siap? Satu. Siapkan tenaga. Dua. Eta nu aja di paratas rada bekeh saali. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aja di geuningan paling ageng. Alhamdulillah teh tita cepengan. Alhamdulillah abi kenging ping-ping hayam. Dalam hitungan ketiga teteh gigit paha ayamnya secara bersama-sama. Tapi silahkan diskusikan dulu. Aa mau paha atas atau paha bawah? Sok mangga pilih lah. Siap? Sudah siap? Dalam hitungan ketiga langsung gigit pahanya ya. Kada tamu tuang atau tutungna. Siap? Satu. Maju. Ada mau digegel ke teteh tiada oke. Oke, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kata wis ieu mah lapangan. Kakinya sabelah metong dua nana. Dicak dong kahila bageun ku hitung suku. Tekan. Hiji, dua, tilu. Alhamdulillah. Aina elekanana abatkeun. Tekan ku keuneung. Hiji, dua, tilu. Uyas bagi Allah ngagicel. Elekana kahandapkeun we. Dan leueur hadina baki mah. Nah, itu. So, satu, dua, tiga. Alhamdulillah geningan ageng tanagina. Nah, kumargi tadi pada atas dicak dong, margi hanyir, mangga tidak tiasa sedekuh heula ka hata, wasuh dampal caroge hidup bageun. Tiga ke atas, mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyompot. Nah, ada tuh, Bapak.